Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kini kilong ki khubor menta kasngi. Ka jingnya vote jong ke election Lok Sabha 2000 pasau kadang ya chat menta. But ka Voice of the People Party VPP kalatam kaput ha Shillong Parliamentary Constituency kadba ka Indian National Congress INC kalatam kaput hatu rasin. Ka jingnya vote hadu kapor khatwei beje but u Dr. Ricky Sengkan VPP Arlak nyaw hajar lai spa lai pusau batam shilak prapu hajar Henry spa arway ya uba Vincent Pala INC ubayo khandailak sau hajar nyaw spa khatlai ka Dr. Amprin Lengdo ka NPP khandailak hajar san spa khandai phulai uba Robert Jun Kharjaren UDP arlak arpu hajar lai phulai ulakon kama khandai hajar san spa anriu phular u pete chalam lai hajar saus pak khandai fulai u nur tapan rius pak khat ar